Labdien! Protams, sajūtas labākas, jo neskatoties uz to, ka jau ir novembris, gandrīz decembris, bet mēs turpinām spēlēt, esam gatavi tam, ar prieku gatavojamies. Sagaidām ļoti interesantu spēli, jo pretinieks ļoti spēcīga komanda, Grieķijas čempioni, un tas būs atkal liels izaicinājums mūsu komandai, bet man ļoti patika, kā spēlētāji uztver visu, neskatoties uz to, ka jau daudzi beidza spēlēt futbolu mūsu valsts, bet mēs turpinām, un spēlētāji ir gatavi tam, un tas ļoti, ļoti priecē mūs. Ήθελα να σας πω γεια σας, καλησπέρα. Είναι πολύ καλή ευχαρίστηση που μπορούμε και συνεχίζουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο τώρα το Νοέμβρη. Τώρα σε λίγο θα μπούμε και στο Δεκέμβριο, γιατί η σεζόν στη Λετωνία είναι πιο μικρή εν σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Είμαστε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι. Ξέρουμε πως οι αντίπαλοι είναι πολύ δυνατοί, είναι πρωταθλητές της χώρας, της Ελλάδος, και οι παίκτες είναι χαρούμενοι και είναι έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι. Herr Dejan, please, your thoughts about the upcoming game. Good evening. Yeah, very, very tough opponent, but I think we are prepared very well for this game. And like all this game until now, we will do everything to get a positive result. Translation, please. You have? Okay, then better for me. Okay, time for questions. Like use your time and raise your hand. Please take the microphone. We have on both sides, and you're welcome. Coach, καλησπέρα. Είπατε προηγουμένως ότι η σεζόν για την Ρήγας είναι πιο μικρή εδώ στην Λετωνία. Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από ένα παιχνίδι την Κυριακή, δίνει συνεχόμενα παιχνίδια ανά 3 ημέρες. Τελικά αυτό είναι καλό για σας, έχοντας έναν αντίπαλο με full ρυθμό στα πόδια του και αγωνιστικές υποχρεώσεις, ή όχι? Labvakar. Jūs iepriekš minējāt, ka sezona šeit ir krietni īsāka nekā citur. Vai tas jūs biedē, kad pretinieku komanda ik pēc 3 dienām viņiem ir sacensības un spēles? Saprotiet, mēs vairāk akcentējam savu uzmanību uz savām lietām. Mēs nedomājam par to, kas būs pretiniekam, pret ko viņi spēlē un kad viņiem būs nākamā spēle. Esmu pārliecināts, ka viņi būs ļoti motivēti un gatavi tieši rītdienas spēlē, jo it kā mēs redzam, ka Eirokausos ne līdz galam ir labi rezultāti, bet komanda ir spējīga uz daudz ko. Un skatoties spēles, mēs arī redzējām to, ka tiešām komanda rada lielisku sniegumu, bet nav tik daudz punktu. Un kas būs pēc tam, tas no mūsu puses nekā mūs neietekmē, jo mēs vairāk koncentrējamies uz savu spēli un sapratam, ka šāda situācija mums tā diametrāli dažāda nekā tās bija, piemēram, vasara, kur mums bija vairāk spēļu, mēs bijām varbūt labāk gatavi nekā pretinieki. Tā liekas daudziem. Varbūt, ka tā ir patiesība, bet kopumā mēs koncentrējamies uz citām lietām. Στην ουσία δίνουμε έμφαση στα δικά μας παιχνίδια και όχι τα παιχνίδια των αντιπάλων μας. Είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε από τη δική μας μεριά, να ετοιμαστούμε εγκαίρως και κατάλληλα, και
βάζουμε έμφαση στα δικά μας παιχνίδια στην ουσία. Το καλοκαίρι μπορεί να ήμασταν εμείς πιο προετοιμασμένοι γιατί είχαμε περισσότερα παιχνίδια από οι υπόλοιπες ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νιώθαμε τουλάχιστον ή πιστεύανε οι αντίπαλοι ότι είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Jā, labdien! Man ir divi jautājumi jums, treneris. Pirmais jautājums, vai tu domāji, piekdienas spēlē pret Tallinna Flora Livonijas kausa, tas bija labs spēle pirms spēle pret Pauku. Un otrais jautājums, vai spēle pret Pauku būs labs pieredze ne tikai par RFS, gan arī par Latvijas futbolā komandā, jo Latvijas komandās nebija daudz iespējas spēlē pret Grieķijas komandu. Pirmkārt par to spēli Livonijas kausu. Ja nebūtu tā kausa, protams, mēs atrastu citu pretinieku, jo bija daudz dienu, kur mēs nespēlējām. Līdz tam mums bija katru trešo dienu spēle, un tagad 2 nedēļas bez spēlēm. Protams, mums ir vajadzīga prakse. Tas, ka mēs aizvadījām to spēli mākslīgā laukumā, protams, tas tikai vienīgais, kas nepatika. Bet nevarējām nekā ietekmēt uz to kopumā. Aizvadot to spēli, mēs izdarījām to, kā mums pareizi sagatavoties spēlē. Par spēli pret Pauku tāda konteksta tiešām es nedomāju par to, vai dosim kaut kam pieredzi. Protams, vispār mēs gribam, lai mēs vai citi klubi gadu pēc gada turpinātu spēlēt šādus apstākļos un šādus turnīros, un tā būs pieredze, jo tiešām tagad mēs esam šeit, arī gribam turpināt to pašu, un varbūt kaut kā tā arī spēlēsim, un tā pieredze mums būs tā liederīga. Η προηγούμενη ερώτηση ήταν η εξής. Αν το προηγούμενο παιχνίδι Tallinna Flora που ήταν την Παρασκευή ήταν καλή προετοιμασία για το αυριανό αγώνα εναντίον του ΠΑΟΚ. Η απάντηση του coach. Αν δεν υπήρχε αυτό το παιχνίδι θα είχε βρει η ομάδα έναν άλλον αντίπαλο. Σε εκείνο το παιχνίδι είχαμε ετοιμαστεί κατάλληλα, οπότε ήταν και με καλά αποτελέσματα. Επίσης, δεν δίνουν σημασία στο ότι η αντίπαλη ομάδα είναι από την Ελλάδα, δηλαδή θα συνεχίσουν να παίζουν όπως παίζανε και προηγουμένως και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να κερδίσουν το επόμενο παιχνίδι. Maybe we have some questions for the player first, because if we don't have questions, we will allow him to prepare for the training. Yeah, from your side. Okay. Oh, yeah. Okay. How did you play against PAOK 9 years ago with Lokomotiva Zagreb? What do you remember from those matches? Yeah, I played 2 times against PAOK, 1 time in Croatia, 1 time in Greece. What I can say about the games, that was like completely different games. In Greece was very difficult to play because of the fans, because of the atmosphere. In Croatia was a little bit easier, but PAOK, like PAOK, they always have a good team, good players. So for tomorrow we also expect good PAOK, and we will see. Ως αμυντικός, ξέρουμε ότι στο πρωτάθλημα της Λετωνίας η Ρήγας είναι αρκετά επιθετική στο παιχνίδι της. Αύριο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θεωρείτε ότι θα έχει πολλή δουλειά απέναντι στον ΠΑΟΚ ή λιγότερη?
Μπορείτε να ξανακάνετε μια την ερώτηση? Η Ρίγα στο πρωτάθλημα της Λετωνίας είναι αρκετά επιθετική στα παιχνίδια της. Ευρωπαϊκά όμως κινείται λίγο πιο αμυντικά. Αύριο με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ θεωρεί ότι ως αμυντικός θα έχει πολλή δουλειά ή λιγότερο? The question is in Virtsliga, in the competition of Riga, RFS is more offensive than it is in European Cup, in Europa League. Do you think tomorrow against PAOK you will be more offensive or more aggressive? Do you think you will have more job to do as a defender? Yeah, that's true. In Virtsliga we are more offensive, but I cannot say that we are just playing on defense in Europa League. Of course, in these kind of games in Europe, it's more difficult to play like a defender, but this is like our tactic. We prepared as well as we can for the opponent. But in any games in Virtsliga or in Europa League, we are aggressive. We play all kinds of football. Just the tactic is a little bit different. That's all for the questions. With questions for the player? Yeah. Thank you, Herdi. You can go for the training. Yeah, thank you. We are continuing. Viktors Moras joprojām kopā ar mums. Jā, lūdzu, Arkādij, please. Sveiks, Viktor. Pastāsti, vai atšķirās tieši gatavošanās šādai spēlē, kad jau Virtsligas sezona ir beigusies, nav vairs 2 spēles nedēļā, cik daudz varbūt kaut kas jāmaina vai nav jāmaina šobrīd? Protams, ļoti atšķiras vispār trenēšanas process, atšķiras gan arī sagatavošanās posma, gan pirmajā čempionāta daļā un otrajā. Un šeit mums ir vairs nav čempionāta, ir kaut kāda 4. daļa. Protams, tās atšķiras. Mēs sapratām arī fizisko nogurumu un arī sapratām, ka mentāli ir nogurums spēlētājiem, jo nekad pirms tam mēs nespēlējām tik daudz oficiālu spēļu. Bet neskatoties uz to nogurumu, es redzu, ka spēlētāji ļoti labi gatavi visu izpildīt un viņi ir motivēti un neredzam to, ka kaut kāds no spēlētājiem gribētu, lai viss tās beigtos pēc iespējas ātrāk. Tāpēc kaut ko, protams, mēs menedžējam un tās atšķirās no citiem periodiem, neskatoties uz to, ka mums bija 2 nedēļas, kur mēs varējām patrenēties, arī aizvadīt to spēli. Nebija nevienas dienas, kad mēs 2 reizes trenējamies sezonas gaitā. Noteikti mēs izmantotu tās nedēļas, lai arī pastrādātu, bet šeit ir drusku cita situācija. Un mums treneriem tā arī ir lieliska pieredze, un mums arī tas ļoti patīk, kad ir kaut kas jauns, tev jālauž tā galva, jāsaprot, kā labāk sagatavoties. Un, kā es jau teicu, gribam to izmantot arī nākotnē, tāpēc esam priecīgi pilnīgi, ka esam šeit un šādas spēles, kura mūs gaida rītdien, tas forši. Η ερώτηση ήταν η εξής. Αν υπάρχει διαφορά στην προετοιμασία του πριν μερικών μηνών και τώρα. Η απάντηση του coach, ναι, αλλάζει όπως είναι και η προετοιμασία και οι προτεραιότητες. Κατανοεί προφανώς την κούραση των παιχτών που είναι και σωματική και ψυχική. Απ' την άλλη όμως οι παίκτες είναι έτοιμοι να συνεχίσουν γιατί δεν θέλουν να λήξει εδώ πέρα όλο αυτό το πρωτάθλημα. Και προπονούν, τότε που είχαν 2 εβδομάδες να προπονηθούν, είχαν διαφορετικό πρόγραμμα εν σχέση με τώρα και προφανώς είναι μια καταπληκτική εμπειρία και για τον ίδιο αλλά και για το υπόλοιπο κρού της ομάδας. Viktor, cik daudz jūs visu šī gatavošanās Eiropas līgai
rīt pēc iepriekš sagatavot plānu un cik daudz varbūt jūs mācieties šajā te visā procesā, jo nevienam jau nav pieredze komandu tik ilgi gatavot, ka viņi spēlē vēl decembrī, vēl janvārī būs jāspēlē, vai jūs mācieties vienkārši tajā ritmā, vai tomēr ir tas plāniņš, un varbūt kāda ir tāda niansīta, kas spēlētājiem varbūt atšķirās, ka viņiem tik ilgi tā sezona tagad rītēs, ka janvārī vēl jābūt gataviem, nezinu, varbūt vairāk proteīns jāēd vai mazāk varbūt no gaļas jāizvairās kaut kas tam līdzīgs. Ir, protams, dažas niansītes, bet es neteiktu, ka šī sezona ir tik gara, ka mēs pat ņemsim janvārī. Pēc spēles pret Makābi mums būs dažas nedēļas, kad būs tā iespēja atpūsties, jo 100% es jums apgalvoju, ka ja mēs tā nedarītu un turpinātu sezonu kā tādu līdz janvāra beigām, tad nākamā sezona jūs neredzētu šeit Rīgā Eiropas futbolu. Tas arī mums jāsaprot un jāsagatavojas ļoti pareizi. Domāju, ka mēs to izdarījām diezgan kvalitatīvi šo sezonu. Katra kausa čempionāta, katra turnīra spēlējot un rotējot spēlētājus. Tāpēc esmu pārliecināts uz 100%, ka tagad, ja izmantoju tādas niansītes, kuras es negribu atklāt pilnīgi, bet, protams, jādomā par spēlētājiem, un es redzu, ka tas it kā tagad tas ir redzams, ka viss ar to ir kārtībā. Η ερώτηση ήταν η εξής. Πόσο είναι προγραμματισμένο όλο αυτό, οι προπονήσεις κτλ. Ή πόσο είναι τα πράγματα, πώς ετοιμάζεστε, δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός και τα μαθαίνετε κατ' εξής. Ναι. Η απάντηση του coach, τώρα υπάρχει χρόνος να προετοιμαστούν για μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ που θα γίνει το Γενάρη, αλλά πρέπει να ξέρετε πως του χρόνου, μετά τα παιχνίδια του Γενάρη, δεν θα δούμε Europa League εδώ πέρα στην Λετωνία. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν θέλει να τα αποκαλύψει ο coach, που είναι για την καλή για να νιώθουν οι καλύτεροι παίκτες, και πάντως είναι ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα που έχουν πάρει ως εξής από τους παίκτες και από το crew. Πέρι, last questions for the coach. Καλησπέρα και από μένα. Για το ποιους παίκτες έχει ξεχωρίσει, ποια είναι τα δυνατά σημεία του ΠΑΟΚ και ποια είναι τα αδύνατα σημεία του ΠΑΟΚ τα οποία θα στοχεύσει να δουλέψει εκεί πέρα. Jautājums ir tāds, kur ir tie labākie? Vai jūs esat atšķīris kāds konkrēts spēlētājs no PAOK komandas, vai ir kaut kas precīzs, ko jūs izmantosiet pret viņiem? Kopumā mēs izanalizējot pretinieku, mēs redzam viņu spēles stilu, kā viņiem ļoti patīk spēlēt ar bumbām, cik ļoti aktīvi ir tie spēlētāji flangos, ļoti daudz centrējumu, protams, ļoti daudz spēlētāju ar lielisko CV, un tie ir ļoti kvalitatīvi, bet kopumā redzam arī, ka uzbrukumā ļoti bīstama komanda, pateicoties spēlētāju kvalitātēm. Tie spēlētāji, kā Despodov, Tyson, Tomas, uzbrucējs, Tisudalī, mēs ļoti labi pazīstam arī tās spēlētājs, grieķu spēlētājs number 10, neatceros uzvārdu, jauns, ļoti kvalitatīvs. Mēs sagaidām, ka mūsu komandai
jābūt gatavi jebkurai situācijai laukumā, un arī zinām savas priekšrocības, arī saprotam, ka mēs gribam spēlēt. Jūs jautājat par to, ka mēs vairāk uzbrukoša komanda virslīgā nekā Eirokausos. Domāju, ka tas ir pašsaprotami, bet neskatoties uz to, mēs negribam domāt tikai par aizsardzību, mēs mēģinām izmantot labas situācijas, kad mēs varam gan kontrolēt bumbu, gan uzbrukt, un kaut kas līdzīgs mēs gribam parādīt arī rītdien. Κοιτάμε στην ουσία την ομάδα ολοκλήρου, το πώς παίζει, πώς παίζουν με την μπάλα, πόσο ενεργειακοί είναι. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι καταπληκτικοί παίκτες στην ομάδα σας, με άριστο CV. Προφανώς είναι πολύ επικίνδυνη η ομάδα ως ολοκλήρου. Έχει παρατηρήσει τον Τόμσον, Τάισον, το νούμερο 10, αλλά δεν θυμάται το επίθετο του. Πρέπει να είναι η ομάδα έτοιμη για όλα, για το ό,τι θα μπορεί να συμβεί. Ξέρουν τα δυνατά τους σημεία και τα αδύνατα, οπότε πρέπει να είναι και πιο... πριν είπατε, κάνατε την εξής ερώτηση, γιατί είμαστε πιο επιθετικοί στη Ρήγα και όχι στην Europa League. Απλώς ξέρουμε πως θα πρέπει να αλλάξουμε και την τακτική λίγο για να μπορούμε να σκοράρουμε κι εμείς και να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Last question for the coach, please. Excuse me, just to clarify something. You mean Konstantelas, not Thomas Murg, number 10, because he's out of European list, Yeah, right? Konstantelos, yeah. Konstantelas, okay. Number 7. Jā, kādi pēdējais jautājums, lūdzu. Par Zalienu kvalitāti varbūt, cik daudz satraucaties treneru štābā spēlētājiem, kā būs, cik daudz varbūt sekojat līdz tam? Es domāju, ka kvalitāte ir labākā. Man liekas, ka tik vēlu novembrī nevar būt labāk. Tā. Pirms treniņa paskatījos, es redzu, protams, tas ir drusku maigs, bet kopumā labāk nevar būt. Η τελευταία ερώτηση ήταν για το γήπεδο, πώς το φαίνεται το coach αυτή τη στιγμή. Λέει πως είναι καταπληκτικό για το Νοέμβρη ειδικά, είναι λίγο μαλακό, αλλά κατά τα άλλα είναι άριστο.